Bout number 2 kan an chin zom le nga langa kan ring official tele kan just se angai hen la ninga lungpho le mau bok bout number 2 in neck tour the red corner Laurin Thuanga lungpho blue corner Lalram Mangaya mau bok protector me la lo nghe ni ha thế mình cần hậu tu tên ngắn hàn ha hết anh đi đàn tất cả chuan hun to chuan anh sẽ nằm thấy lâu này chuan walk off in blue hit chặt tir top mấy tụ to mấy à Junior LPS Pro Fight 2017 bout number 2 Laurin Thuanga lungpho red corner first call address ke red corner om tur kha apol hello ha ale lama chuan in nia khitiang khi kan soi thina tun ma pon hay atran tira nia ti sol pal hiom ve thei tak ania amer chuma ni khelna tur kan corner tur kha riat lok ngai ni red om turin na blue ke kor ke polron ha kha just tan mu sol pal om thei tak ania chuwang chuan kha kan phim khur thin ani tun nu zela khetlang tai la thom khi gam silan lein muam tir mol mol maya hitiang hi thleng to lo se tha khop mai hi gam sil la muam ful hei thei lo niang mau bok tlang wal che aron che boy riau mai lungpho tlang wal ania blue hi kum som pasari kum som pasari le kum som ni pathum mani dona ai nek tur hi lungpho tlang wal zo kan ni red hi Laurin Thuanga kalo da sual ani Lalram Mangaya mau bok tlang wal ani hi blue zo hi ania ti sual palangai dam kadile Laurin Thuanga ani blue hi lungpho tlang wal kum som ni pathum ani an kum chuin thlau viu mai anh nghe nè, xem là chiang lâu đâu âm mi, sẽ thế, thì anh nghe nè chiang lâu đâu là ôm em mi. Technical lắm bằng anh nghe mà mic function lâu về làm không mày, cái nào đúp đúp mày, thật tụ ngay là. Laurin Thuanga lungpho, red corner, Lalram Mangaya mau bok, blue corner, round 1. Anh cũng point thao ang rồi á, cũng rút line nên thao á. Chỉ bài thế ha, le, lungpho khi red anh anh glove phát trăng kiên anh tóm mày lungpho nó đông, eo, dark sok, mấy mình chiếc tất mấy kiaเลย, red kia, mau bok thằng Val chuan, abang ngam sia về, cái pace rồi mấy cái tu, lungpho thằng Val khi lâu mình ngam chi, tailoring khanin khi mau bok tlang wal hian ron sponsor thiam tiền phian ni nge turani ni ching ka chu lungpho ka an meng ngam chi ni lawa cái phei bom bol me mấy mi chi mấy mi ching na sa thei lu tu ka cút pan hi tenan vai ai an experience lo alang ve khop me boxing hi Elia TV tang lo thirang ngot thi ni lawa ki chalte narte khi khabete về qualta ka chu oro khi anau pang zo kian ngam zo khop mai apei to lo aniang lungpho tlangwal khian lungpho tlangwal khian apei to lo mi apei lo san ta dei mai apei lo san tlat lungpho tlangwal in apei lo san 2007 pro fighter in pei lo san ma ber pei lo san tlat mai tlem in king tok lo đâu technique lama mau wok tlangwal khan ngil đâu in lo nek thea lungpho mia ve zanin hi amu nom hi kan ho tu ta hianin amu nom tur hi an thlang thiam riau mai ka ti hei an sa mo ti mai tur ni sa đâu in practice ho ja se ti keu tur em mi technical ani me la akal dana ka chuan retard ta po ati theng chu tuna ai ba ru sa chuan aban man tia 2017 bout number 2 in neck karen zota ka technical knockout in round khatna
blue corner lalram mangaya maubok achak zok ani